Kalta sangni somni pathum chung khan Kolasib Excise Narcotics Department chuan ND&PS Act 1985 tlawhchhanin case sompakwa and registera mihring somli pahnih an man. Kolasib District Jail staff ten vantlang hmun tifaiin hnatlang an ne. Clear to te chibei ule CHANCHIN kania CHANCHIN THAR lo ngaite lakh chhun zomang. Kalta sangni somni pathum chung khan Kolasib Excise Narcotics Department chuan ND&PS Act 1985 tlawhchhanin case sompakwa and registera mihring somli pahnih an mana. MLP Act sangni sompakwa H.VANLANGHAKA case sangthum zani somrukpali an nei atangin mihring man sangthum zani somnga pariat an nei bok. Kolasib Excise Narcotics Department in Achievement Report an tarlan na tlawhchhung atanga siam zo liter sangni zaret somkwa pariat point pathum an mana tifaiin sangkhat za somthum le doidim kg som an man bokani sab zo hi puitling 750 ml singkhat sangthum zaruk somnga pali manin chanve sangthum somthum an mana quarter bottle sangli zali somsari pali an man bok beer hi bottle za somni le cane beer singkhat sanga zakwa somthum pani an man thung hemi chung hian ruihhlo po thanem takan mana an man zinga hian heroin kg ni le gram zasari somruk pali mani in nitrozepam tablet za somsari le met gram zasari somthum pali point pasare pariat tel Kolasib Excise and Narcotics Department hian nikom chungkan Sorkarin revenue chengnoi somthum pahni singriat sangkhat zarat somriat panga an chungluta hengan sumte hi foreign liquor and spirit atangin chengnoi som singruk sangthum zasari somriat panga ba ka fines and confiscation atangin chengnoi som paruk singni sangruk zani te le adangte atangin chengnoi nga singkwa sangkhat zakwa an hmubokani India Sorkar lai puirwa mana shangshangte dong tu tor diktak ten hun chung andona ani dan tor diktak an kalpui theinan India rampuma inzertirna viskit Bharat sankalp yatra kalpui me ka Mizoram kalpui ani dan hmuna enfiatura local Mizoram State Prabi Officer Pvt.Ltd Zimomi IAS Additional Secretary Ministry of Health and Family Welfare Hawin Vuin Khan Kolasib District Chunga Khopani Gosen Vengle New Builumate VBSY Noya Tilpoi Moshang Shang Inzirten na hun manane State Probary Officer Pvt.Ltd chuan Sorkarin khwale tuite tan ro manna thatak asiam de chu achortu tormi puiten an shat lawa wanga ani tur ang taka hlotling zo lawa om thin tho soin heng ro manna te hi achortu tor chongchong in an shat ngei theina turin Prime Minister pu Narendra Modi malakna in VBSY chu India rampuma kalpui megania Sorkar ro manna te mi pui zertira shelfia turin VBSY mobile van chu khotina tir ani ati khomi pui kal khom te chu line department changchang ten thilpoi mo anon chile tan puina Dokan help desk an rod hun te hrisel na endik na medical checkup an buat sai te chu chorchangkai tum theu turin acha ani VBSY pola hun man hi Kolasib District Deputy Commissioner Borsap Pujon LT sangana kai shoya State Probary Officer lekal khom telom na thu soyen Sorkarin mi puite tana ro man thatak adwan te chu Kolasib District mi puiten mani chungkwale ram masona na chor thei tura chanlak poimo ani ati Kolasib Gosen Vengle New Builuma VBSY Huntman na Hian Line Department Shang Ayoten and Department Noya Sorkar Ruah Manate and Soifia Baka Beneficiary Ten Trangin Scheme and Lok Puidan Ngaitlakani Boka Launeto Chanpuina Pradhan Mantri Kisan Saman Nidia PM Kisan de Launeto Insurance Pradhan Mantri Kisan Madan Yajana PMKMY Zungchang Te Social Security Scheme Shang Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana PMSBY Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana PMJJBY le Atal Pension Yojana APY Zongchang te chung ko sakhar satita na athlona gas connection pek na Pradhan Mantri Ujanwala Yojana PMUY Zongchang te launei tu te tan loan pungtlem chi Kisan Credit Card KCC loan lakh theidan Zongchang te inzertir ania Kol thok the drone manga le thale hlopek dan le that dan endik theina te ataka entier demonstrate ania line department changshangin an mote chanpuina dokan hungin medical team ten na chithum TB zonthum le thisen sang te athlona endik na VBSY medical checkup an buat sai bokani Gosen Vengle New Builuma VBSY pwala hun man zo hian VBSY State Probary Officer Pvt.Ltd
chuan Kolasib DC conference hall line department le department chang how to ten meeting ne an nei zui ngala he hona hian Kolasib district a VBSY kalpui me clear ho ni in malak zui zel dan tu ro manani a Kolasib district chunga hrisel na lam dit mun chang le mason na tur te soi hawani bok Ministry of Health and Family Welfare Additional Secretary Pvt.Ltd hian vo in chawmalam khan District Hospital Kolasib chu atlo bokin andin hmun NFIA OST Center Casualty Emergency Room Laboratory ICTC le ART Center te hmun NFIin thoktu tenen an mamo sang le mason na tur te an soi hawani HIV/AIDS laka inven chungchang te avete zon chwale en kol konga te chanlang na tur sang soi ho ni in Kolasib district in Trisel na kai noi man ro thale changtung zo ka nei theina na malak dan tur te an soi ho bokani Kolasib district jail staff ten vantlang hmun tifaiin hnatlang an ne Voinkan District Jail Superintendent Pulalman Puele Ahoten Kolasib Thang Rentitlang Bul Kongkam Cholbuk a Cholchin ten Cholbuk le Chever anti nok na salutuk chu THANTHANA social work an neya Pulalman Puele John Vantlang Tana Tha Thote Andu awangte helai mun hi kongpui National Highway ani awang le state pon atanga zinve wakten an chol phone hmun ani awangin zoom rock le bolhlo che sang aledram rum me hi nam angpo amwal phawna ani awangte atifai tur road bi kanom lawa wangin vantlang tana thilcha anti theinerem chang ani ti sha in an ten fai na chu an thok me ani ati DCS a win report tarlan danin dargar somni pali kalta chung khan vairing te kaltlangin Mizoram bungraw che sang alo thapa ngaya bungraw lakh lozing a hian petrol pur truck somthum pakhat diesel pur truck som pakhat le LPG pur truck som pakwa antela petrol hi rozi ka filling station chantor trip khat baga diesel hi mizo fet le ATS chantor trip khat ve oma LPG hi Kolasib chantor omlo thungane Voinkan Chief Minister Pulad Omachwana Pisa a Foundation for Drug Free Mizoram try to tekom na aneya an malak dan sang te angai thak sak Chief Minister John Sorkarin puina tellawa member in Phalti thokom lewa malak na thatak tak an kalpuya wangin lom thu asoya an malak na te racha achwange abe sei thu shilin zawzo kama an lak zel theinan do sakna ahlana ruihhlo ngaite san chwana turatan Sorkarin ma alak to chin te po ashilani Pvt.Ltd President Foundation for Drug Free Mizoram chuan an malak na tlang puya soya an pol hi kumsangni sompakwa ading an ni thole ruihhlo ngai to te enkol lam ai ma in le rola fili mek le ruihhlo boy an lo launa na inven na lam an be na sajok thu asoya an pol member te thokom sum mangin mithiam jok te somin team of resource person an dina an ni manghian kumli chungin school le kaushan hmun somruk paruk to in le rol mi singkhat sang ni zanga te ruihhlo laka film tura signature card an lo intiam to ani he pola hian pulal do ma hi kumkalta achangin patron member lo ni to a an patron member chief minister nita an lom puiza entirnan thilpek an hlan nge ani tuna hian member zakwa somnga an meka an zinga hian MLA nilai som pakhat an tel bokani Voin vekan chief minister le Presbyterian Church of USA ayo te chuan Mizoram ruihhlo ngai te enkawlna konga tho hona a om theile chungchang soi hawin CMP san thukoma Chief Minister, Him Minister, Social Welfare and Tribal Affairs, Health Minister Pilarin Puile, Minister of State, Excise Narcotics Department, Pulanghing Lawak Martin and Troy Oma, Inkomna hian Presbyterian Church of USA IO, Chute hian Tunnaya Aizole at Sevela Ruihhlo Lamahar Sadan Nate, an motele ruihhlo ngai enkawlna an tlaw thei chin te atanga until modan le malak na om thei tur ni an ngaite an soya US lama changa kaushan le mi in phal sum le pai tho thei daplama har sadna an nei lo tur thu an soirwalin thok le khatam malak na lian tak kalpui ngal me ero har sadeu thei thu an tarlang ani Tilpoi mo sang te an soi ho no Chief Minister hian an malak theidan tur ro man na mumal nei rang turin ashila chomi mil chon malak dan tur an soi zui le don ane Presbyterian Church of USA o hian Reverend H.VANLANGHAKA sang ral te le athopui te an ron kalane Kumsang ni somni palia Central Waime Executive Committee meeting masaber nei ane
Meeting kai shwai tu President Central YMA pulan ma chuan a chuan kum atharanga CEC member zongzong te ramle namta na thei top chwa thar tur le kan chen na ram Mizoram hi zo fati in puya ni anga ram shang shang zo fati ta na bel tlak alo ni zel theinan ramle namtan thei top chwa zel turin asoma kumsang ni somni pali atan CEC meeting masabera hian Home Minister Central YMA Assistant Secretary kumsang zakwa somriat pasari atanga sangka zakwa somriat pakwale sangka zara somkwa pakwa atanga sangka zakwa somkwa pakhatlo ni to puke sabdangan hun toite man pui in thu toy asoya YMA hi a hun tamjok man na ani thule thinlung taka alangai na thle thu asoya Home Minister puke sabdang chuan Sorkara Department chan le YMA na tho hi a in me ma ramta na YMA chuti takzeta thopuya so mani ram hason atan Sorkarin ke apena konga Central YMA in potaka in rontan zel a tho hau thei zel be sei thu asoine puke sabdang hian CEC meeting te ele in tor tu nai takatum saka Central YMA President Kalchwak Puaril heta chuan Home Minister puke sabdang hi Central YMA mingin iptichei a hlana ne Information and Public Relations Minister Dr. H.VANLANGHAKA chuan vo inkan Mizoram Journalists Association le ND&PS officer te kumthar inhlan tharna hun aman pui Minister chuan media te chu chanbik nei lawa lai taka kalzel turin cha mi puite ngei dan potpeng thei anni awangin an poimo tak zetati mi puite thil shelfia tu anni awangin diklo zonga thu a chwatam chuan mi puite an try swal thei ti a infuina thar chu apoimo ti soin thuthar thedar tu chu alai taka thu chwa chun zom zel turin a cha bokani Dr. H.VANLANGHAKA chuan journalist chu ramsian phat konga sarkar thoplat turin a cha an diklo na lai po thailang ngam tura cha in anni po anlo insiam thadon atia an na tho an fel an na tho a felvek a om theilo ti soin henga hian journalist fin chwa zel turin adut ti thu asoya party atangin insiam thata harti soin opposition atang le media atanga soi chwa chu sarkar insiam thadna tor poimo tak ani ti asoye Minister chuan Mizoram journalist zinga thatak tak anom ti soin inti phurton nan journalist award siam tha anti thu asoya MGA welfare fund chengnoi somni ni mek chu chengnoi somni panga ti santurin finance adilna an thlen atia Press tour te po chun sob nge antum ti asoibok Dr. H.VANLANGHAKA chuan ZPM in Sustainable Development le Reform Policy nget tak an nei atia kalphung nei tha apiang chun zom min ti danglam ngai ero anti danglam don ati dikta ka sarkar kal theinan mi puite thopui turin asom bokani MGA President Pusil Rambuat chei chuan state danga po journalist pension scheme chu pekchin aloni to ati a minister THANTHANA an hlotin hmunge anin be seiti soin hun masalama press tour an nei chin po chun zom le theini se ati a MGA welfare fund chengnoi somni ni mek chu chengnoi somthuma ti sang turin sarkara an thlen mek atia minister chon malak pui turin angen bokani voina an hun man na hian ND&PS director Pusil nun ki ma chuan in lom na thu asoya PPB lian thangpui chuan lom thu soina hun mangin he huna hian thu thar thedar tu sang sang an telani khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni